Ja sam Viktorija Kramarić, treniram boks 6 godina, imam 15 godina, idem u sportsku gimnaziju. Pa nekad znam imati raskrvaljeni nos, ali ništa više toga, ništa strašno. Boks je plemeniti sport zato što treba puno odricanja, puno rada, truda. Pa vidim se u boksu zato što ako bi trenirao bilo koji drugi sport ne bi bio dobar u njemu jer bi se previše kršio i tako. A u boksu nema tu prekršaja i to pa mogu slobodno raditi šta hoću. Naprimjer, ako ga primiš onako za kravatu, to je za njega plus boda, a ti dobiješ minus boda. Imam viška energije zato što sam prije trenirala u druge sportove i imao sam višak energije i stalno sam kršila. A ovdje na boksu mogu sve istrošiti i tako sam mirniji u školi i sve. A prije dok nisam trenirao boks sam u školi stalno tuko i sve. Ja sam miroljubiv dečko, a opak sam boksač a ne volim druge povrijediti. To mi nije na pameti. Mi smo boksački klub Leonardo iz Dubrave. Trener, predsjednik i utemeljitelj ovog kluba i menadžer je Leonard Pjetraj. Kao trener još rade Dalibor Čivarić, Jusef Hasan i ja. Klub ove godine slavi 20 godina postojanja i kroz tih 20 godina je prošlo vjerojatno više od 2000 ljudi kroz ovaj klub. Sada trenutno imamo 45 registriranih boksača. Osnovno pravilo u boksu kojim se mi vodimo je pravilo koje piše nama iznad ringa i koji će svi uvijek vidjeti, a znači da je disciplina bitnija od vještine za pobjedu. Bez obzira koliko si dobar, koliko god su tvoje vještine napredne, ako nemaš disciplinu, nemaš ništa. Boks je plemeniti sport zbog niza pravila koji su se odredila tokom godina. Prvo zato što postoji, od kad ljudska civilizacija postoji, a drugo zato što se protivnika ne smije udarati ispod pojasa. Boks nije opasan sport zato što nas trener uvijek pazi da se nešto ne dogodi. Pa ja se bavim boksom zato što mi se to čini jako zanimljiv sport i to mi je jedini sport koji volim gledati na televiziji. Boks nije sport za žene iz razloga što mi je neprirodno malo da se cure tako tuku i udaraju, to mi nije ženstveno. Zato iz tog razloga mi boks nije za cure. Moja cura nije boksačica, ali upoznao sam nedavno curu koja se bavi boksom i nije gruba. Mislim, jaka je, ali nije gruba. Nije da je onako cijelo vrijeme povezana sa agresivnošću. Pa imamo i mi tu cure koje treniraju i nekako mi se ne čine grube. Eto. Meni je muški i ženski boks mi je isto. Sve je isto. Za mene su bolje cure manekenke. Uvijek mi je bio Mario Preska, nekakav idol, sad je Filip Hrgović. Za mene je boks jako lijep sport i jednostavno meni se to sviđa. Još kad sam bio mali, sam mjesec dana borio sam se protiv jednog Talijana u pijesku. Trenirao sam jednom nogomet, ali nije mi išlo, previše sam se mogao tući, 2 puta su me izbacili iz vrtića, zašto me jedan živcirao pa sam ga pukao direkt u glavu i onda mu išao krv. I onda je moj tata shvatio da sam ja za boks i onda je čekao sam oko 2 godine i onda sam išao u Sesvetama pa nisam htio u Sesveta, došao sam kod Leonarda jer ovo je najbolji boksački klub. Što više, boks je jedan siguran sport, ima manje ozljeda nego u inom sportu, primjerice nogomet. A ja mislim da ću postati kličko sa 18 godina. Sad imam 9,5 godina, a kad
Za 9 godina napunim 18, bit ću prvak svijeta. Mama mi je dala ovaj nos. Znači, ovo mi je prirodan nos i nema nikakve veze sa udarcima.